koje riječi koristite, koje emocije šaljete sa tim riječima i što one nose u vaš život. I recimo da napravite jedan mali izazov i da u jednom danu sami sebi postavite cilj da ne kažete ništa negativno. Ništa negativno o nikome, o nijednoj situaciji i ništa negativno o sebi. Svakako vjerujem da će vam to donijeti sasvim jednu drugu perspektivu u dan, a onda i u život. A što još bitnije, shvatit ćete koliko puta ste u danu imali poriv izgovoriti nešto negativno. Koliko puta ste se morali zaustaviti. I to će vam osvijestiti da kuda ide vaša energija, tuda ide i vaš život.